Tena wantrasa nubo duja unobo anko koyere. Oko soru papala sa wante afolo patek malo sanep sana de sporo. Pedep chimbrada fuwe kona nefi na ala sot sana sporo. Dus jaso oko soru fa drai kombaka en fa fulobu srefi kokans gado. Kim Breka 1 vers 20. Ici, dus we pas strategie voor soru nutak u drai kombaka na de wet fugado. Dat na één of te saka kenki afas pa we denki. U blaka mana na ingi. Lazy. Dat boek hoe spreken 1 vers 20. Lazy. Sabi de krei na dorose. Sabi e krei. Sabi de krei na dorose. Abu Pategu tak sabi e krei adorose. Sabi no denge kerki oso. Sabi na jasa yo fen sabi. Lazy. A open stem na in dem straat. She sabi e open sten na in de straat. If sabi open sten. Open sten na de word of God. Lazy. A de krei na dem for the pressie voor dat pas. I krei na de for the presi voor de passie. Lazy. En niet dat op pressie voor dem port. Dan op presi voor de port. Si jana wa op presi. Daarom me kwe kom. Be a people voor het pe de epsa furu. Dat we kom voor soort a people furu da ei. U draai ko voor uson du fasi. En u draai ko na de wet fugado. Lazy. En niet dat foto attack hem wat attack. Olanga, suma sondro frustan. Ici, gado tak olanga osuma sondro fustan. They sabe non le sakifaye apostan. Ate you de in the word of gado. Nanga de wet nanga de commanderi gado. Dan pa fo chule tepti gado apostan. Lazy. Uno salopi frustan. Gado tak efuno salop fastan. Lazy. En es potu man salopi dem spot. Ici, gado tak de spotu man salopi de spotu. Sai de me katak dati. Wo go saja so trao tak de mai zelau. E alas satra de mai seko de tap de uku. Et tak walo san. Mana sa script ina Bible we tak afesi poler a people funu. Tak u draai ko pa fu sound fasi en u draai ko makana de wet fu gado. Lazy. En de jam suma no salopi sabi. A Bible tak ef des masa sondro farstano sa wan sabi. E fu uno sa lop sabi. Isi dis na de bos ko fu sa we tak of ko son a people funu te ko strati. Dis na de sansa we prober fu e ka de people funu ko na wet fu gado. Ma de no wan yere. Lazy go doro sa Draai kom na dan vermano voor mij. Gado tak u draai ko makana de wet fu egg. Lazy. Luku, misa trowe mi ye na un tapu. Lazy. En misa make u kom sabi mi work. Si gado sa tak asa mek u konsabi en wortu. Lazy. Bikasi, mi bekari. Pa uno be wan yere. Gado tak kay karu ma uno de no wan yere. Si no ay. Los pichiles de sana, de masacre de sana. Metamos aquí. Faka mi brother. Ya to. Si descend ici to. Nanga suma descend ici so. Nanga de black brother nanga a people fu de black man nanga de ingi brother fu. Wan tewe lu ku yeshita op de brother fu de ingi brother fu op de ku slapen ni. Si de dewe kwa strati. Dewe kwa strati we ko leer a people fu ni. Sana de wet fu gado. Ici, altijd zolang je de bezig en preek a woord wasan o conducteur. Altijd die altijd door de natrasse en fluisteren dat één. In een wanneer a woord au hari puru na ala de so sandi si lazy. Mi be langa mi anu. Pa uno asuma be luku. Ici, de wasuma no be wan luku. De be langa de anu no wasuma no wan luku. Lazy. Mi be verrakti ala mi rai. De be verrakti der life gado. Lazy. En no be wani mi vermano. Uno be wan afarmana gado, wan afarmana fu libisma, wan mepu bodega so da we preki, mooi chut wortu gia yesi fika firpu. Lazy. Misa lafu na un pina tu. Gado tak saudu, Misa lafu na un pina tu. gado tak au lafna de pina futu. Dewe play tak u lop gado, ma une dusa gado tak au lafna un pina tu. Lazy. Misa potu te frede sa kon. Misa posu te frede sa kofaka mi brada. Mina Sakaria. Ici de sawe du jaso, we poson a people fu sumana unu focus a table. Ça c'est un problème. Uno sap moro sumana unu. Ye follow up. Bij voorbeeld nee, mi so ruta kei. Luku sambara de nuda pe. Ici, non non kei luku de tu foto da. So tu af de tu. De so rita ka Jesus. Ici, okay, ya po am kiwe. Madame stop a people fu. De no sap sumana Jesus. Mimma. Ali ki e fasnel. Ici to. Malok sa tu na fu sap sumana Kristus.
cresta. Doe nos assuma na cresta. Sabe fai fai de kwe chusre. We si usre lagi moro ala de tranasi. Ye follow up to. Daarom me kwe kwa strategia ala gado de ifuko ko wiki a people fu gado. Leisi ala sa pisi de leisi. Moni so asanja de sa fu ta kiere leisi. Nisa lafuna upina tu. Gado taka lafna upina tu. Fa gado lafna upina om da tu no wan try ko na wet farmer. Wan tu sa wani. Je follow up. Isho me sa de afkolo patay. Last year tradime lisi af wakaninga de man go on pescoro de man push nefina ala so salin de chitas amra don yesi ala de sandati masana sa eka de sandati on dat ulasi uno sap de wet fugado godina ana Yesaya Berto Mosori wasa ifa ina buku sagalo taki about kunu dara mekti de udi ina stage bisi amda sana sa to wada son de keti de mano sori asandati de na ma de kati ko sori ta Christus na on black ama ina bible asan skrifi ina buku ye follow me brother ala listo aksi de mano mambro kenju faka me brother faka me brother ko so ere mi brother kom pikama nukuja saulo accident people so to am to my feet na Christus suma na Christus pa Christus ke sidere black amando ma peu ka fene peu ka fene ta ai so ta Christus na black amando ina buku pepa buku adikina sa problem ta ngora people ku bakay tak imma sabi de ma aksi tak suma na Christus ite ama tak black ama imma sa pepa buku figo fifene leisengama go ifa da pe gimnasa ni go pamari ichi im sa pef ko fene ni barada regato isabito ano ko uno mo te ama ai to Christus na black ama na lek fa de makoru omen Hondro yari tak Christus na wawek mama ne mano mabawai su ina buku. Ma unungal okosori ina buku tak Christus apsa abuku tak about Christus leisi. Dat boek voor openbaring 1 vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Isi abebele teguta asori kring fu Jesus Christus. Sede man tak asori kring. Na bijvoorbeeld sana yuni mi brada. Mina Sakaria. Gio isi. Dus na bijvoorbeeld na moshi ipsa man brada petak pui. Amat ger brada gio yong. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. En alle mijn brothers, die